Icyumweru cyiza abakunzi ba Clever Bemba, abakunzi ba Macho TV show. Turaje rero tuzanye amakuru yo muri iki gitondo. Na amakuru agiye atandukanye ibibera ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uburyo imirwano yitwaye ndetse n'ibice byamaze kuba tombe. Aha turibanda cyane muri Minembwe, ariko turatangira no makuru yacu muri territoire ya Masisi ndetse n'ibivugwa Kinshasa no mu bindi bice. Reka nangire kuri no makuru yihutirwa. Ni nyuma yuko abasirikari benshi bo muri Hibu Special Force ya Force Speciale igisirikari cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baguye muri Minembwe. Twibukiranye ko amabatayo rwose harabavuga ngo amabatayo arenga 7. Sinzi rero uburyo bagereranya amabatayo 7, bakavuga abagepari, bakavuga abarundi, bakavuga Hibu, bakavuga Wazalendu, uti amabatayo 7 amaze kugwa muri Minembwe. Nibyo nababwiraga ati umuntu wese uzi ko afite umwana muri Wazalendu, uzi ko afite umwana muri FRDC, uzi ko akorana na ziriya ngegera, ashakishe uburyo bwose bwo kwitegura kugira ngo ajye agura ikintu bita serkeye ajye aba ayifite ku ruhande rwe rwose, avuga ati mukanya baraza kuhagwa rwose, abe yiteguye yuko bamuzanira uturambo muri Gitona. Reka manze natangira kuri no nkuru. Abasirikari murabizi ko hari ba Wazalendu bagiye boherezwa kujya kwiga Gitona. Ndibuka ko hari n'abana nkuri ya Olivier Gatare ufite se w'umu veterineri, mu veterineri Olivier Gatare mazene nawe mfura sitwa Baragahoranye, ni n'umusaza rwose wo mu kamarade, ariko umuhungu yari yaragiye muri Wazalendu ajyana na bariya baginga banuza ba defenderi, nawe yaje koherezwa ajya kwiga babohereza bajya Gisangani, bajya muri kabita Lukusa, bajya hano bita Lukusa, baza kubavana Lukusa bari kubajyana Gitona. Rero bari bamaze amezi 6 bari muri formation, bavuga ngo ni formation y'igikomando, ariko icyo nakubwiza ukuri, ntabwo waba uvuye muri Wazalendu utazi iki 1 2 3 ibiki n'ibiki, ngo noneho nyuma ubakujyane ngo muri formation ngugiye ngo kuba amezi 6 ngo amaze kuba ngo komando. Bari bamaze amezi 6. Ubu ngubu rero amakuru ufite nuko amabisi menshi yavuye Kitona aza Kinshasa, yamaze kugera Kinshasa. zikoreye bariya ngo n'abakomando bo muri Hibu bavuye Gitona bamaze kugera Kinshasa. Abangaba rero bamaze kugeza ku Kinshasa, bari kubajyana ku kibuga cy'indege cya Njiri. Bivugitse ko bari kubategura kugira ngo nabo baze kugwa hano muri Kivu. C'est-à-dire hari abana benshi bavuye hariya muri za Nyaturabo kwa Jean Marie bagiye boherezwa, abandi doke bagiye bava muri bino bice bya hano iwacu bakagenda bakajya Ikisangani. Urabazi ni benshi bagiye bagenda, ubu ngubu barangije formation. Abangaba rero ngo nibo bagiye kuzana amakuru, ntabwo twe twamenya niba barabazana Gisangani bakaza muri bino bice bya Zapinga, niba barabajyana Minembwe aho baguye ari benshi, niba barabazana muri kino gice cya Rubero, kuko amakuru ava muri Kinshasa baravuga ko ngo Kinshasa yamaze kumva ko 23 iri gutegura ibitero bikomeye byo gufata Pinga, bagafata Warikare, bagafata Butembo, ndetse bagakomeza bari kwerekera muri province ya Tanganyika. Ntabwo twari twamenya ngo aya mabataliyani aje kugwa mu burasirazuba bwa Kongo bayazanye ngo aragwashye, ntabwo tubizi ngo aragwashye, ntabwo tuzi ngo barayazana se bagiye kubajyana Kalembe, ntabwo tuzi ngo babajyanye barabazana se Gisangani cyangwa barabajyana muri yabaze guhangana n'ubundi muri bino bice bya hano muri za Ituri, cyangwa babazane
turakomeza dukurikirane tumenye ngo bariya barangije Kitona bagiye kubajyanayo. Intare za Sarambwe n'Amadubu turabizi ko mubashoboye, turabizi ko mugiye kubavugutira umuti, turabizi ko mugiye kubamenamo twa ducuma tw'umujinya, nizere yuko bagiye guhura natwo. Reka mbabwire ko umunyatura witwa Kumuviringo, umunyatura wari Estro wo kwa Maroc, abantu bahariya muri za Ngungu, umunyatura witwa Mudidi bakunda kwita Kumuviringo. Uyu nguyu yari amaze iminsi bamubika bavuga ko yapfuye. Uyu nguyu witwa Kumuviringo niwe Estro wo kwa Maroc, yari yaje gutata aza hariya za Ngungu, niwe officier da niba ari ushinzwe operation zo kwa Maroc, ariko nawe ni igicucu. Ntabwo akagombye kujya gutata, ubutasi bukorwa n'abayesidi muri za ntuza za amayeside baba bari mu biro bya kabiri. Ntabwo wowe uzaba operation kamanda ngo n'ubundi ujye kwikura n'ubutasi. Ni ujinga, ni ukutamenya igisirikare. Yagiye rero ajya muri Ngungu yihisha mu nzu. Amaze kwihisha mu nzu, intare za Sarambwe ziramuvumbura, bamufashe nk'uko mwabyumvishe ko intare za Sarambwe zafashe na ka kagabo kitwa niba ari Kayafa, kagomba kubazwa byinshi. Uyu nguyu nawe Maroc witwa Mudidi Kumuviringo nawe yamaze gufatwa, wari Estro wo kwa Maroc. Mwumve ko intare za Sarambwe rwose ziri kugenda zibikora neza, sibyo? Zigenda zibikora neza rwose, ndabwiza ukuri, ziri kugenda zibikora neza. Mwumve ko ziri kugenda zibikora neza, nongere mbisubiremo ngo ziri kugenda zibikora neza, aho ziri kujya zigerageza kubafata. Zamara kubafata abangaba ni abagomba kujya bagenda babazwa. Reka n'ubundi nkomereza muri teritwari ya Masisi, Mati, Nyange. Ba Wazalendo bo kwa Jean Marie baje kuhiba inka ndetse bashimuta n'abantu. Hano ndabona ko baje kwiba inka ariko bacyura amahene, banabashije gushimuta n'abaturage. Nwa ngo ino nkuru ndakomeza kuyikurikirana, gusa nuko amakuru nayabonye saa 7:34 za ninjoro. Ibi ngibi ndakomeza kubikurikirana menye Intare za Sarambwe zaba zabakurikiye. Reka nsuhuze umuvandimwe uri hariya witwa Sharma, yari chef wari akwihembe, n'ubundi niwe na deployinze uri muri kiriya gice, kuko nzi ko inzira zose yabashije kuzifunga ku buryo bari abaginga batabasha gucengera ngo bakomeze kugaruka. Turakomeza gukurikirana twumve ngo banyuze, gusa ntabwo bashobora guca mu nzira, bashobora no kunyura muri zanje yapanya bakagenda bagaca mu nsina, tukabibona bamaze guhinguka mu bice bya hariya bagakora bya bikorwa byabo by'ubujura. Ariko mwumve ko operation n'ubundi zirakomeje. Operation zirakomeje rwose, icyo nabwira cyo nuko operation zikomeje. Reka noneho tuze turebere hamwe ibice, ndetse turaza tunumve tunarebe ijambo ryavuzwe na Corneille Nangaa nyuma yo gufata ibice. Wumve ko icyerekezo atari ukwicara hamwe. Babandi bavugaga gasanga bari kuvuga bati gutya na gutya na gutya na gutya. Mwumve ko noneho byerekezo bitandukanye. Ibyo bice se byaba ari ibihe? Ubu ngubu ni ibihe bice n'ubundi bimaze kuba byakwigarurirwa na M23? Ngo hano ni ibitangazwa n'umutwe MRDP twirwaneho ukorana bya hafi n'ihuriro Alliance Fleuve Congo bari M23, uvuga ko amaze gufata no kugenzura ibice birenga 10 byo mu misozi miremire ya teritware ya Fizi na Mwenga. Ni nyuma y'imirwano ikomeye yamaze igihe kirekire, donc igihe kirenga ibyumweru 2 barwanira muri kariya gace. Ariko point zero ni ahantu hari strategique kandi hafite icyo hasobanuye muri no ntambara. Amakuru rero agaragaza ko iyi mirwano
amakuru agaragaza ko iyi mirwano yabereye mu duce twiganjemo imisozi miremire, impande zombi zakomeje guhangana mu mirwano ikaze nk'uko byatangajwe n'abavugizi ba MRDP twirwaneho. Nyuma y'iyo mirwano, ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo, P5 ya Kayumba Nyamwasa, Imbonerakure ndetse na FDLR ryasubiye inyuma mu bice bimwe na bimwe birimo kwa Murima. Reka tugendane, mujya mugenda mumbarira kwa Murima, Rusuku, Bibogobogo na Kirumbi. Usubira inyuma. Donc mu bice twirwana ivuga ko yamaze kwigarurira harimo ibi ni ibice rero kwa Murima, Rusuku, Bibogobogo na Kirumbi ni ibice bahungiyemo. Ubu ari byo bice n'ubundi uri kubona ko intare za Sarambwe ziri kwitegura kugabamo ibitero. Mu bice MRDP twirwanaho ivuga ko yamaze kwigarurira harimo Karingi, abantu barayizi, Mikenke, Gitavi, Irundu, Karonge, Gakenke, Rubemba, Bicumbi, Rwitsankuku, Ngenzi, Murusirita, Mutunda, Muruta ndetse na Point Zero. Aha hafatwa nk'agace gafite agaciro gakomeye mu rwego rwa gisirikari kubera ko kagenzura inzira nyinshi zihuza ibice bitandukanye byo muri teritwari ya Fizi na Mwenga ndetse na Minembwe. Ibi bice mwabyumvishe harimo Karingi, Mikenke, Gitavi, Irundu, Karongi, Gakenke, Rubemba, Bicumbi, Rwitsankuku, Ngenzi, Murusita, Mutunda, Buruta ndetse na Point Zero. Mwabyumvishe. Abakurikiranira hafi bagaragaza ko Point Zero ari kimwe mu birindiro bifite akamaro gakomeye mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Ugenzura aka gace aba afite ubushobozi bwo gukurikirana no kugenzura ibikorwa bya gisirikare ibice byinshi bihakikije. Niyo mpamvu impande zihanganye zakomeje kuharanira ariko bikaba birangiye uruhande rwa leta rutsinzwe burundu. Hagati amakuru aturuka mu baturage bo mu karere avuga ko nyuma y'iri terambere rivuga ko MRDP twirwaneho ihanganye n'ingabo za FARDC nabo bafatanya ibikorwa bya gisirikari, basubiye mu bice bya Murima, Bibogobogo, Rusuku, Abara na Kiyere na Mukera, aho bivuga ko bari gukusanyiriza imbaraga mu rwego rwo kongera kwisuganya. Donc FARDC bagiye kwisuganyiriza kwa Murima, Bibogobogo, Rusuku, Abara na Kiyere ndetse no kwa Mukera na Kiyere na Mukera. Hano bagiye kwikusanyiriza. Abakurikirana hafi ibera muri Kivu y'Amajyepfo bavuga ko ifatwa rya Point Zero ishobora guha MRDP twirwana amahirwe yo kwagura ibikorwa byayo mu bindi bice bya teritware ya Fizi. Hari abasesenguzi babona ko ibyo bishobora no gufungura inzira yerekeza mu mujyi wa Baraka, bikanashyira igitutu ku zindi nzira ziganisha mu ntara ya Tanganyika. Mu byumvi harimo n'umujyi wa Karemi. Hari n'abandi bakomeza kubivuga mu bundi buryo bugiye butandukanye, ariko ukabona ko ahangaha rwose umujyi wa Karemi nawo usa naho wamaze kuba mu mazi abira. Reka mabwiza ukuri buriya ino strategy yamaze gufatwa n'intare za Sarambwe ndetse n'amadubu nimwe twavuga ko na Laurent Desire Kabila nawe ariyo yakoresheje. Ariko reka turebe amagambo amwe yavuzwe na Corneille Nangaa se we yaba yaratangaje iki nyuma yuko
umujyi cyangwa ari ahantu hari strategique bita point zero hamaze gufatwa. Iriya point zero se yaba imaze iki? Buse kuki ni cye cyerekezo le coordinateur nanga c'est la prise de point zero. Kune inanga rwose cyo yavuze ahangaha ku bijyanye na point zero. Umuyobozi ngiyi rero kone inanga umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 yatangaje ko yishimiye ifatwa ry'agace ka point zero kari muri teritware ya Fizi ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Mu butumwa yashyize ahagaragara yashimiye Imana kubyo yavuze ko ari intambwe ikomeye mu rugendo rw'ihuriro ayoboye. Yamaze yashimira Imana ubundi avuga ko ari intambwe ikomeye muri ririya hari imisozi igifatwa ugasanga iruta n'umujyi. Nibuka ukuntu twamaze kubivugaho. Aya magambo aje nyuma yuko amakuru avuga ko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki 4 z'ukwezi kwa gatatu 2026 habaye imirwano ikaze igakenye ahitwa Bahindigiri na Sinayi. Amakuru yakusanyijwe mu masoko yayo agiye atandukanye, hano ni Minembwe Capital, avuga ko MLDP twirwaneho yasunitse inyuma ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo basubira inyuma berekeza mu gace ka Murima. Ibice biberekejemo twanabivuze. Aya makuru kandi avuga ko mbere y'iyo mirwano MLDP twirwaneho yamaze gufata uduce twangenzi mu Rusirita, Rwitsankuku na point zero n'ibindi bice twagiye tubabwirana byinshi. Mu butumwa bwe Colonel Nanga yagize ati turashimira Imana yaduherekeje kuva Sabyinyo ikatuzana kugeza hano. Donc kuva Sabyinyo ku mupaka wa Uganda bakaba bagiye kugera ku mupaka wa Tanzania. Ngaho mwumva rugendo. Bamaze kurengwa frontiere zose z'u Rwanda, bamaze kurenga u Burundi, bageze kuri Tanzania bavuye kuri Uganda. Mwumve aka kantu rwose. Ni nayo izadukomeza mu rugendo rugana Katanga. Mwumve ko urugendo rukomeje Kisangani, Kindu, Kasayi, Bandundu no kugeza igihe igihugu cyose kibonye icyo twita ukubohozwa, liberation. Nabo bazajya babizihiza namara gufata Kinshasa, bazajya bizihiza umunsi wo kwibohoza, journée de la libération. Ibyo byose bizagerwaho kubw'imbaraga zacu no kubw'ubuntu bw'Imana nk'uko twabibonye muri Minembwe. Guverineri nawe Bahateraso yarabivuze. Aya magambo akomeje gushimirwa cyane n'abanyamurenge nubwo umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba mubi. Imirwano iracyakomeje kuri MLDP twirwaneho na ifatanyije na Alliance Fleuve Congo 23 n'ingabo za Kinshasa muri Kivu y'Epfo no muri Kivu ya Ruguru. Anga rero iri ni ijambo rya murumva ko yaba abayobozi bose bakomeje kujya bagenda bari gushimira ibikorwa intare za Saramwe ndetse n'amadubu bagaragaje imbaraga zidasanzwe, bagaragaje igikorwa nakwita ko ari igikorwa cy'indashyikirwa. Bikuba ngo kugeza amagingo yangaya rero ibice bikomakomeye, ibice by'ingenzi ubona ko ari ibice n'ubundi bikomeje kujya byigaragaza bifatwa na M23. Ibyo bigaragaza icyerekezo. Ahubwo nge nkavuga ati kuki Felix Antoine Tshisekedi akomeje kohereza abana ngo baze gupfa? Kuki? Nuko atababyaye. Na mwana urimo. Nuko atababyaye. Bakunzi ba Clever Bemba, bakunzi ba Macho TV show, ndabakunda pe. Niyo mpamvu mbagezaho amakuru y'umwimerere. Reka nkurikirane no mu bindi bice uko bigiye bimeze. Gusa mbabwire ko operation n'ubundi zikomeye.
kandi zirakomeje. Mwabyumvishe Corneille Nangaa yabivuze, aravuga ati paka Kinshasa, Kindu, Kasai Occidentale, Kasai Orientale, hehe na he, Katanga, hehe na he hose, ati gahunda duhurire Kinshasa.